Старт Маевского марафона имени Татьяны Жиркова и на 500 метров вышли на старт. Был бияха 500 ки шүйрер трасса атасылар хүрдәк үшей тәрәһеннәк үшүгей камсыныларда кулахан тәрәһен болган жерден бу кавары бир дөйлактар бар дитесин агырда битердебин бир дөйлак Татьяна Юрьевна Жиркова атынан быйылгы жылга толору 4,2 километрге марафон болар. Мактана мете беги партнердар бутыгар, беги спонсордар бутыгар, беги улуспу багы Дмитрий Астихановка, беги бу кавары алаячылар бутыгар улахан барга мактап. Эптин курдук бияха быйыл 500 бар, онтон эмекөнтөн бу хоту касты улустардан оны теңе бу кийин Россиядан, Москвадан тие сурттарандар келени хүрәҗаллар. Онтон онно толханың ары биги бәбит мен хаспыт улуун олоктоктора. Онон бу кавыргытыгар чеген дөрөбөне чөл тургу багарабыт. Быйылгы юбилейный сыл бар, мен халагым маям селенете нахачый подарок оңорду. Элбақпай кехилах республика сүйріктері кәләннер, мен хаңалас сүйріктері кәләннер бүгін күректегі ахабыт, онын улухан мақталбын тердекпін барыбын. Майя селенетегер администрацияға тәрәхіні тәрібіт жаңға бараларғар, спонсордарға бараларғар улухан мақталбын тердекпін.